San kenta hadin bagi pharmacist ki Badan Hak Kshatri ke All Meghalaya Pharmacist Association AMPA kila up yo ba wailat meki shila Menteri Berikmi ya katanat kokot kokya ke sarkar jala banyak keren holor ki mat jing dawa jengki bekentop nadu ka jing tap kam ya ki pharmacist ke jing dan kam ya ke Indian Public Health Standard IPHS na ke benta ki pharmacist bat kiwe hakapor saushiteng no paisngi joka khat sautrik yo yong arja arpun riu kila yo banyak kendo yo menteri hapo ka kamra tre kam jong u kani kejing yo ikendu EU kedai lungba kejing Turka Association Syakamat Sekretariat Hakapor Shwa Kashiteng Sngi Hakabau Menteri Ulafon igi no elam ka Association bakin up ladaki laban up namar hakatikapor bau phone uong bau dan shanong po Habakran sikilat pathai kubor uba Amos Jones Semli unang aiktin ula pensngau basibenta kejing yakran galong ka basngau kuman namar bau Menteri Ulaong bu unsim kia halor ki mat jing dawa jongki Nolor kita Ulaong pan bakalong ka basngau diaw ba ka sarkar ka aidaw bait bom dan pisa bat kumta kila ong bakin ai por shwa menta balada kimla ban penurlong yaki mat jing dawa kim ban se ban sempat dakiwe ki sen jam Kili na do menem step ila wan kumtu sendat kade baj halor kajing Islam kajong menteri ya ka appointment kajong ibang ila bu na do penai baar jom tahu senem hadin pula simti ya ka cabinet ya ka ya health minister hadin san kata handu kenta duna ya ya kajing long lakloi jung banyak keren banyak kendu ini hoj ni sokman namar ba kala kajing sim kejung ya ka kupor banyak keren nak bata jungi kalong ka ba sngau tenat bat ngimtip nang ni syakmat pat de kumno kan long namar ba ka banengkong ya keren hai bede bat ka recruitment bantung no ya ki bantung ya ki pusik balaj namar ba na du usnem arhajar ila yo lembagi RTI ba klem patung la ne klem advertise la klem appoint kau itu giba ai advertise min hakini ki snem ki balade pro ki contractual tinggal ikran itu benta hoj nakleng chung ila ong ba in chim ya kata ka decision ba in sale nakleng chung ka government te ka baar kolong habide bat ka sing dawa ka chungi ka baar ka de ka IPL standard ka Indian Public Health Standard te kene ka Indian Public Health Standard wat hakikat kulir wadan and then haki website du kila ban check ba kidan ba lakum no pharmacist kidi bandan haki PHC di bandan lagnum no arngot haki CHC laingot and then haki sub center di bandan way de lada ka state ka jungi ka follow way ka IPH standard ngatrai ka jelai ka jungi kam kurdu kam mengi pharmacist ngimuan ya pencitom hangne bani kendu nak kapur habide buat kini ki issue ka jungi te nakalen jong komen kala lembaga minister yang ba insapen baik halo kata kebanta tang kowe ngisngo ba long ngisngo do mensim namar pa nakalem jong government ka ai ke jubab sengi kalong ba ka finance kata kemudian pisah te habong don pisah kemud lai syukut no ke jeng ekran namar ladangi batai kumno ru habong don pisah ngatrai ke sem jenge hi ya ka pentelon iki kap tengit scam ba lamba jongi ong ba insa simkhai kene ka benta banekran bat hapwa ka treasury te ka balai habide bat ka council kami kelia pharmacy council nomor ba ka council ka jongi nadu bala form ya council hadu menta dan kiju hi ke bat kam bat lashu pentelon ya ka kam jong ka council da kiju kino kam te nakling jong government hoaj kila thung ya returning officer ban penila election motion ya kene ka ya habide bat ka mekhle pharmacy council te habide bat ki niki pharmacist assistant nomor ba ngila ekran hoaj nakling ka mekhle skill development society hoaj isngutana ba ka training tama haba ka sarkar kamdan pisa bi training mentoile eu nomor ba ka pharmacist profession kade ka professional course te ngidan nu diploma ngidan nu degree ngidan ke master and PhD te kan mento you plate te training balai banai nomor kilong tangka ba supen sab e ka ya kapor ka jongki te nakalian ka jungi ong ba lagno no nakalian government ki kin chim kya ne ba kin
kin strict highway day wat ki jingbu jong kini ki private sector le government sector le ki retail shop ya kini pharmacist assistant de hoj nilai kran bai madam amperin mensua nomor pa madam amperin impat tip ya kini ke benta lemba ke jingpen kenama ke jongi mai la sim khia te ha bai dei bat kate ke jing sim khia ke jongi pade long pun ka por im desho im minister ting la ye nomor ba ka step bai misim i hoj nilai kila ya kelomba ke jing kran jongi i la itu ru bagi dan kita ki post ki ba like te ndai bat ka taka ya bai dei ba council ru ila sim ya kene initiative ban pendam nak buat te nakalin jong uni minister mementar un follow up ya kata te habidi bat ka don sakuai pada habidi ba service rule kami kali pharmacist service rule 2025 hoi mene kade ke main ke issue ke bangi sa long sa i contract dan sa i sa jendat maka professional ni di main ingredients in health sector tela da mengi ki main ingredients sapo health sector ngi sa i kumne sa i kata ka life and death jong ki breu kan long safe ki te kam long safe nak ta ka daw nak leng jong government hoi hau ni u banai baladap mentau sunem kila penpana hoi kila penpana ba kila adap ya kende ya ka service rule te ni keran pat balai kim nuat ban ai kim pelaj pai ba te nak leng jong minister ula phone by directly yo hapo directorate ban pelaj pai ba ya kene te lada kim pelaj pai ba ngin wan meng session ban ngin session de ki pat ki senjam long habidi ba kata ka banta ngam tip ya kemno ka sarkar ka pentrikam nomor bangi i ka ong kan sinakam te wat ikini kikam ke bala don lupa ban pen baha lane ban pen bek kam don pisa te kan sinakam yu san ek te ngiseng sun hi ka jela ka jungi ba hoj ngiseng thu haman ki senjam ka nantip yo le se gede tangka excuse lane kata ka basu pen thame yengiru tamba don't give an excuse to a professional person em nang ni sakmat in up ya kita ki bangila ekran te lada ki insting ngila ban sim na kino ki senjam tamba ngin la ban sim ru wat ban poe edukasi tamba lada ngile kasiri nalor ka government kamdon bisa te kan pelut ta wele kis yang ite kam mentoy ke nama dak tu ka bisa jung hi kini khun kis te nama ka government kade ka bisa jung pat ba te lada ngile chaka kur ru kan pelut bisa jung hi te bantung ngini ki pus kamdon bisa rangi snai government lada ngile chakur ru tamba ngi haban lada ka poi uta put ngimban se haban le em ngi la bu te yong ba la yakini kin pen telun fai kini kipala ya keren mentah kat kum ka service rule te kin sa sim pada long kin sale kin yakini long ka assuran ka long bai panle bai tamba ngin pet namar mentah arsnem ngila hab ba inle tamba la change minister te la shu la mit ke minister neru ndi bangong ni keren politicalize yeno isha party yeno ndri keren bai ya ka good servant highway bat ka jela ka jungi la da wan manu minister ude ban sim ya ta ka sim kya ka kam ka ude ban kinsting ya ka kam Habatin pej bahagi ki shop plus f ka plus f hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus f ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya